Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз чыгарылышыбызды улантабыз. Экинчи чыгарылышыбыз жылкы базарды жылкылар көпөйгөнүнө байланыштуу. Бүгүн биринчи видеодо айтып өткөндөй эле эки бөлүк менен тартууга туура келди. Бүгүн жылкылар көп кириптир. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Числону кайрадан эскерте кетебиз. 6 декабрь 2020 жыл. Кошко бар. Бул өспүрүмгө да баа бериштир азыр. 70 миң сом баа бериштир, берген жок. Бул чыгарылышта өспүрүмдөрдү жана биринчи чыгарылышта аттарды көп тарттык. Бул чыгарылышта жылкыларды, өспүрүмдөрдү көбүрөөк тартышка аракет кылабыз. Бул чоң өспүрүм тууралуу да маалымат алабыз. Российский экен. Кунан экен, 2 жашта. Качан келген? Кулундугунда 140 миң деп атасыздар. 140 миң деп атабыз деди эси баасыны. Канчага келди базарда? 93 берилбеди. 93 миң сомго берилбептир. Байланыштын телефон номерин калтырып өтөбүз. Ушундай кунандарды издесеңиздер. Телефон номер 0559 менен 16 11 42 номери менен байланышсаңыздар болот. Кийин келе бул ат тууралуу да маалымат алабыз. Жаш кандай экен мунун? Полторашкабы? Породасычы? Европейскийби? Европейский породадагы полторашка экен. Европадан алып келиптир. Европа жылкысынын баасы кандай экен? Сурайбыз азыр сиздер менен чогуу. Минилип үйрөтүлгөн элекпи? Жаңы үйрөнчүк. Баасы канча эми Европанын жылкысынын? 200 миң. Базар канча берди? 120га берилген жок. Польшабы Европа кайсы жагынан келген эми? Европейский жок. Жөн эле европейский. Булар телефон номерин да калтырып өтөбүз анда. 70 менен. 0770 менен 34 22 98 номери менен байланышыңыздар. Бул канчада? 200 миң деди. Породасы Европадан алып келиптир. Тебишип кетишти. Бу келишкен өспүрүмдү силерге тартып көрсөтөбүз. Бишкектен алып келиниптир. Аргын окшойт. Баасыны 120 миң деди. Базарда канчага бербедиңиз? Туурусу келген баасы. Таксыр. 3 адам кармап турду. Туурусу канчага келгенин билбедим. 115ке болгондо айдып кетти. 115ке алгандар айнып кетти. Мына туурусун эле айтып койду. 115ке айнып кетти. 115ке айнып кетти дейт. Ушундай өспүрүмдөрдү издеп жаткан болсоңуздар, эгерде номерин калтырып өтөбүз. Кайсы жерден болосуз? Калел. Нокат Кара Таш айыл өкмөттөн болот экен. Номерин калтырып өтөбүз. 0777 менен 67 62 42 номери менен байланышсаңыздар болот экен. Канча болду тай? Бул өспүрүм 89 миң сомго алыныптыр. Минип турган өспүрүмдү билсек. Баасы канча экен мунун? Канча? 150. Канча жашта? 3 асы? 7 жашта болуп калат экен. Баасы 150 миң деди. Улагы барбы же ишиби? Улагы бар экен. 150 миң сом. Базар канча берди эми? Берген баасы бүгүн 120га сатылбадыбы? 120 миң сомго бербептир. Номерин калтырып өтөбүз эсинин. 0706 менен 68 86 36. 68 86 36 номери менен байланышсаңыздар болот экен. Сынды кунан, ушул сынды кунан экен, 2 жаштагы. Кенен маалымат алабыз. Породасы кандай мунун? Бишкектен алып келинген. Boyu 1
1.65'in tegireginde olup kalatken boyu. Burçu bunday sorularını da görölç. Sorularını da görüңүздөр, buruluşlarını. Öspürüm eken, жазга бышты болот экен. Baası kança bunun? Baası 150. Kançaga geldi pazarda? Taka kagılıp durmu? Aldında hoca. Aldında da var eken ha takası. Aldında takası var eken. 150 ming dedi baasını. Telefonunu kaldırıp ötөбүз. 0772 menen 72 22 номер менен байланышсаңыздар болот өспүрүмгө ээси менен. Кеми жакшы эле болот деди ээси. Ушул өспүрүм баа болуп жатат. Сатылганын көрсөтүп коеюн ушул чыгарылышта. Өспүрүмгө 78 миң сом баа берип жатышат. Beylердин дагы бааларын билип кетебиз бул чыгарылышта. Боз бээби таксыр? Боз бээнин баасы канча экен эми? 75 total. 75. Канчаны тууган бээ? Экини тууган бээ? 75 миң сом. Боз бээнин бааларын сурагандарга сиздерге дагы көрсөтө кетебиз. Çoğ beğenin bağısını 100 ming som kemi var dedi. Bu da boz bu kısır bu. Güman be. Güman dedi. Kançan tuğan be? Üçtü tuğan be egen. Bu öspürümünü daha tartıp ketemiz. Erkeğe egen ha? Bağısı kança? 60 ming. Bağısı 60 ming som dedi. 59'a satıldı. 59'ga satıldı. 59 ming somga satıldı dedi. Tüstü koyuyor ne sözler koyuyor. Bunda esi aytты, tüsümü koybay эле, sözlerimi koyup koy dedi. Bul jerde daha bir çoğ beye turat, kulunduğu bey eken. Bunun da bağısını bilebиз. Kançanı tuğan bey bul? Ekinci balası. Российский bey. Bağısı kança? 220 ming som dedi. Joş bu, cevitçi. Kulunu erkek urgaçı bu. Urgaçı kulunu menen. Bağısını 220 ming dedi. Rusya'dan alıp gelingen beyni. Telefon numarini aytıp ötsök. 0552 menen 06 82 22 numarına kayırılsanızlar bolat. Bu tay bağ olup jattır. Erkek mi? Bu jerde bağ olup jatat. Kança verir utaslar oşonda? Kança verildi utat? 46. 48 de utat. 48 kalor dedi. Karılar 46 ming som bağ verdi. 6 yaşar olacak şunu. Ağzısı var eken bunun. At bolup koptu. Oradan kadar nokta canlı. Kulunduğu beylerdi suraganlarga, kulunduğu beylerdi de tartıp ötөбүз. Kimden eken kulunduğu bey? Taksır kulunduğu beyin bağısı kança eken? Kulunduğu beyin balası 100 ming suradı. 100 ming. Pazar kança verdi? Kançanı tuğan bey? İkinci balası. Ekinci balası. Erkek urgaçı mı? Urgaçı balası menen 100 ming suradı dedi. Pazar kança verdi? 82 ming verdi. 82 minge vermediniz. 82 minge verilmeptir. Joş bu. Mingi minge emas be? Yok minilgenmez. Minilgen emas eken. Kulundu bey izlegenlerge telefon numarini kaldı. Şet ele satılabı, şet ele satıp berебиз deydi. Bu baytallar alınıptır. Urgaçı baytallar 60 ming somdan aldık deydi. Buna baylap çatışat. Bu biri. İkincisi daha var eken. Bu ikincisi doğru. 60 ming somdan alınıptır mı? Bunlar daha satılıdır. Baytallar bunlar. Erkek eken. Baytal. Kançaga satıldı? 46 mingge. 45.500 so'mga biri satılıptır. Bulçu. Bunu ham o'shan pulga beramiz deb turamiz. Bunu da o'shan puluna beramiz deydi. Bunda baytal izlegenlerge.
Bu beylerin daha bağlarını bilip ötüyoruz. Kançadan eken bunlar? 136. Magazin sen avı? Eko, juğun avı? Na boz bey okşaydı ha? Boz bey eken. Juğuna 136 min so'm kaldık deyip, na jipleri can eken. Bu karada baytal mı? Ha baytam. Bolası da. Özün balası eken? Balası eken. Bu kulunun bağısı 38 min so'm kemi var bu. 38 min so'm kemi var eken. Bazar kança verdi şu kulunga? 33 erkek kulun eken ha? Erkek kulun eken. 33 min so'mga berilibdir. Alındı bu desek satılat dedi. Erkek bir kaçı bu? Bağız kança? 45 bin lira. 45 min. 45 min de otamda etesi. Urgaçı baytal kulunlar eken. Bağları kançadan hem buların urgaçıların? 55'ten de atalım. 55'ten. Kançadan beri utat bazar. Berbegen bağlar. Vermegen bağlı bu 49 verdi. 49'ga berilmedi mi? 49'ga berilmedi. 44 verdi. Bunusu 44 minge deyip birini 49 min so'mga berilibdir mına bazarda. Çıkarılışыбызга ulay ele. Mına örme jügöndөрдү da sırap jatasыздар. Örme jügönü, mına kuyuşkanı da bar eken ha. Taksır. Birinci mынан айтып койсоңуз, куюшканы менен баасы канча? Комплект. Ошондо 5,5 миң болуп калабы. 5,5 миң сом кеми бар экен куюшканы менен. Булар эмне? Булар жүгөн экен а? 3 миң сомдон экен. 300 сомдон. Мына 2 миң сом. Налчы? Bular 4 ming kam. Булар 4 миң сом кеми бар экен. Bu noktachı? Nokta 2 ming kam. Noktanın 2 ming kemi var dedi. Bular 4 ming 3,5. Örme jügöndörдү koşup görsetip keteli. Kara kulunun da bağısını bilip ketemiz. Kara kulunun bağısı kança eken? 40 kamo. 40. Kançaga berilmedi şulem? 33'ke erkek. Erkek kulun eken 33 ming so'mga berilibdir şu. Buların da bağlarını bilip ketemiz. Kançadan eken bular? Kişiniz kança? 25'ten de otaz. 25'ten eke öten ele. Erkek eke öten. Ha. 25 ming so'mdan kemi var dedi buların. Bağları. Бұл erkek kulundарды, өспүрүм kulundарды да көрсөтөлү. Канчадан эми булардын баалары? 50'ten de otaz. 50'ten 50 миң сомдон деп атабыз дейт. Мына берип Кашкага канча берди эми базар сыр болбосо? 38'e берdim. 38'ge? 38 миң сомго ушул кулун берилбептир бүгүн. Экинчисичи? Bunun 35 gibi verdim. 35'ke? Bunisi 35 ming so'mga berilibdir. Бұл жерде құлағы тек тұрған өспірім тұрады. Еркек пе? Erkek. Жаш қандай мұндем? Қалтарашқа. Басы че? 90 мing. Жауышып айтқанда че? 90 мing. 90 мing кемі бар деді. Жауыштырып айтқанда дағы есі. 90 мing сом. Қарабайыр бі заты? Заты Қарабайыр дейді пародасында. Базар баға берді бі? 75 мing сомға берилиптир. Сынды жакшы келишкен өспүрүм экен. Номерин айтып өтөйүн несинин. 0704 менен 72 54 18 номери менен байланышсаңыздар болот. Өспүрүмдөрдү катарынан эле билип кетишке аракет кылабыз. 1 жашар 2 ай экен. Каяктан келген? Телман. Түү. Ha местныйлер бі? Местный. Қарабайыр өспірім екен. Басы қанша анда местный? 100 кемі бар екен. Çoğun benim balası okşaydı ha? Aka, atını ne dediniz de kanalınızın? Atını hoş kovar dedim edem kam. Ben böyle kovar da taptım. Atası dağı, yenesi dağı. Çoğun dedi yesi. Местный Қарабайыр. Қаншаға берілбеді базарда? 70'e жақын. 70'ke жақын болып қалды дейді. Берілбептір. Telefon номерін қалтырып өтеміз Қарабайыр іздегендерге. 79 мен 37 12 00. 79 мен 37 12 00 номеріменен байланысаңыздар болады.
Бұл өспірімге кезек келіп жетті. Басы қанша мұның? 110. 110 мың кемі бар бі? Жақшы эле кемі бар екен. Қаяқтан келген? Қошқа бар. Бишкектен алып келіндіктер. 1,5 жаш бі? Базар қанша берді? 75. 75ке берілбеді. 75 мың сомға бербедік деді. Көріңіздер, байланышын телефон номерінде айтып өтөбүз. Номер қанша? 77 менен 0777 менен 32 52 89 номеріне қайрылыңыздар. Бұл чыгарылышыбызда сіздерге башында айтып өткөндөй эле өспүрүмдөргө басым жасап көбүрөөк тартабыз дедик. Породасы кандай мунун? Бишкектен алып келиниптир. Эми Бишкекте дагы өзүңүздөр көңүңүздөр комментарий жазасыздар. Аттардын породалары аябай эле көп. Бишкек жергесинде да чүй өрөнүндө. Басы канча эми? Басы 100 мың сом. Канча калтатай экен? 1,5 жашар, балтарашка. Канчага келди базарда? 75. Канча? 75 мың сомго бербедик деди. Сиздерге болуп аткан бааларыны жеткирип кетип атабыз. Telefon numarını kaldırıp ötüyoruz. 0772 menен 64 65 numarına kayrılığınızların артынан da tartıp görsetip ötüm. İki önten. Karatayları da tartıp görsetip. Bular жашына жетелек mi? Kulun egen. Bağları kandayım bunların? Javuşturup aytkanda. 70 мың 60 мың сом kemi var eken. Kayaktan gelgen? Bişkekten alıp geliptir. Kançaga berilbedi? Juuna mı? Juuna 97 мың somgo berbedik dedi. Telefon numarını da kaldırıp ötüyoruz. Gelişken öspürümler eken. Байланышын телефон номерін айтсақ есінің? 0778 менен 89 86 19 номер менен байланысаңыздар болады. Урматтуу көрүүчүлөр, базар бааларын Ошкобар каналына катталып көрүп туруңуздар. Видео жаккан болсо лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Биз ушуну менен бүгүнкү Ноокат мал базарындагы чыгарылышыбыздын соңуна чыгабыз. Чыгарылышыбыздын акырында комментарий калтырып коюңуздар. Кийинки базарлардан биз башка базарлардан сиздер айткандагы тартышка аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар. Ар бириңиздерге үйүңүздөргө тынчылык, аманчылык тилеп калабыз. Саламатта калыңыздар.